Reebahindugire ne kushyikiwaho Kabaria Stent Hardware. Bari kubukiriho program Reebahindugire ha TV West kandi twine bari ya hardware na kumanyisa nkasoma care aine yakabi kandi nabakwakira je bakuhereza je ebintu byabone byesugwa wabakozesa enju yawe ne hangara ningashe kizimbe cyawe cyone cyombeke cyo rwenda gambo katugumize mina program kanti nagarukiraho nkanta kwigaya twatandika n'ishomero ijuka nitutwandishaka kuko twatandika ishomero ishomero ono rutandiko tine na 10 manya arwe bintu bimwe bindi kwenda nkoreke ranga nareba umutima nangwa ntakizire n'ishongororo nkiri kuri ye inagambira Ruwengo district tukanturara omukazu keguni kashakirwe eberere niyo kayitu eka yawe yo kuba enju yawe yo kubanza kaka kare kashukebirere nimwe twabishobora kuza kuburira ingiri konka ninjuka akanisa yabandize ntakabire no muri isogwe wakireba ntakatanikire kugira ngo mbe omurisa full time nkatandika akashomero kuriya eri shongoneri ya kabiri kureka kuriya nkatandika akashomero ako nako twakombeka twakashakaze birere tutandika buri mwaka nagira twome nibaza kumara ubu nangwa ninjuka je n'umucyara w'umurisa wabirariya umucicweke cyo nawe yagira tapana bati barabase nawe yatugaya wakireba konka bwanyuma nabana biza bashomera mukashomera ako omukashomera ako kakakura twahise abana abakurengo muri 3-5 bakushomeramo omukashomera ako bamwe ati nabashiza bakuru bamwe mbine nambara umwe nashomesha mu ishomero ritu ayashomera mukashomera ako aruwo muzo ndizo nibamwita Robert Cheyune nakora Glory FM akashomera mukashomera ako kari yako nabandi kuri yayo abandise sombwe ntatoko watunjire ati ufitandika ishomero ijuka kuri kushomesha kunashomise kuriya ati kukani kwa koromu kugwato natandika kuba nitekateka munonga kintu cyo bwegesa munonga cyo bwegesa tukunabiro mu cyaro kiriya nareba abana batakushoma nareba ki nyenda kugambira ndi kuraro mu nzu yebereye ndi ku mburo uburengere nkanishomesa abana kandi mukashomera ko negambira nkanyine mu abana bakurenganshanje abatakushashura abonkuyamba umwe abantu bamwe ati kuba kureba kati ntuyamba abana bingi kandi ati nyine n'abazungu abakunyambaho bagira ngo gwakatagetinga abazungu nibo bariyo niyo nshonga bwenki yatandikira ishomero aho ko hari wabakubikora hati konkanyowe ombona kobo nkanta kumanya n'umuzungu okuba kugamba nawe Facebook zikazi taru zimanyi za Twitter simanyi za WhatsApp na masimu gonka mobile phone nkanta kagirebaga ekabetaru obuntandika ishomero konkanka ni nyamba abana bakurengo muri nshaje ke yunaro no mu muri yabo butwayambere nabandi bingi nabashiza bakuru ati bingi munonga nambwe nabeta bunka nabashiza bakuru bingi munonga abo twayambere mbona ko so turakitandikire ngo ati umwe kwakureba umuntu ati turiyo tubikora ngira ati ubwo katandika umanya bari ya diru bakatandika ngo batunge sente ebikiza bwanyumebi konkeri ishomero ko naritandikire ryakura ryarikaho ati ni koreke cyabireho then ishongoro naryo ryakura ninge ryo rya fafatwa ati kwenda koreka kiriye cyabireho ishomero yakuri yakuzire arwo abukwankaritanukira akanisa ekanisa yina istantiro nikinye nabirenge tandikire eketandikiro abahereza umuherezo ndijo hati ntakatbire gundi ririye ryamo hati ogogu yazamo runtu umucyara wo muri sanangwa niwe yagiremo runtu juka nabene bashomeramo yagira twenda kumanya ishomere ni ritasi arita ni rikora rita yatandika kubiteka mu kakantu kakavuyo kaura cyantama eki nakozire nagambira
gundi omukyara wanye abo ntitutakure kuri ishomereri tukaribarekera aho kuba omukyara wo muri iso gwa kari na mukanyoko rumwe ndi kutekateka nze kurwana bawurengu nindwana na mukanyoko rumwe abwebi nagira umukazi wanye tereka ishomero barekure twabarekurira ishomereri ko twari barekurire itu twarugamo nuko kuzishongora ati bwanyuma niko kuzanishongora konkishomereri dikabare maryawe rawe kimwe na uri yabire riri hati tarukiru mazuma konkekiro hangatangaza ijo nibwe nabire ninyijuka o acyare cyo nicyo kimwe hati twine wishomero rirungi munonga arikoraje munonga konkachika tware myaka nke 18 ndizo kandi turarikozeraho kugira ngo bakaende rito ririya reka hati tukore erinda pana shikereta cyonka bwanyuma y'imyaka twishanga kandi hati twayomba kayishomere rindi kandi nirikoraje munonga mazuma riri register so wija waragayo tayishongorero kweshanga mbarara ati mbarara umbugufu ati mbarara yo nkija na burengiri abo mucyara warujuni wembana ubundi ishongororo omucyara ogwe iba no police ati ibaka aine enjwaha ife yataso bakabine wakazu kacye kitaka ife yataso kono mbarara tase kaita kombi churehu ato kano shumira irwaro shumo kwife hati omucyaro gwakiza ishongoro yazunirwe kuyazunirweyo ezo barumwe kutwabire ntuganira niko kugamba ntikonka arubuna rote chiroto ndi kutandike kanisa mbarara tubundi ruriabo ndija ntandike kanisa kwembarara omukazi agira turanga wanje hati mbwe ninyowe nkarugambara ntari murokore nije najunirwa kuno mbarati nyine barokore bona bondi kumanyayo mbwe nutinkashemerwa umurisho wanje nise kuba niwe umwiza mukatandika obuhereza kuriya ngira nti ya ntuza kukiteka tekaho ati nango twine yo akanya kitu tumukwiza mukatandikiraho ngira nti tibaruta karokokire niwe warokoka mbwenu ebintu tubikora tutabokirikire omukazi agenda kwara bironka muri bayizire we nashemeriwe kandi nenki atumanya ibanyayikirize ngo tuze kutandikire kanisa hariya amwanya gwitu kandi batakarokokire tumukazo kandi ibintu nkayabipushinga munonga nyo kadiko nanta kabigiremo yatoke katucisabire banyuma twija ombugufu twayikaho omwanya nagureba hati nkoro kurugishongoro kwizambarara kikakire ikintu kigumire wakireba nakuri yembera tiyo nundi munonga tindi muntu we sente ngo nyine sente hati kwizambarara kwareba hari yawe yatutwire nkanta kubasa kuhagaya nkareba muntu basa kutandikiraho so haka hari ekizimbe hariho amajugo kutandikiramo okakikorota ya bakabine wakazu kitaka kariyaho kakubuzabuza niko kabire kakwereruka yo kubaka kurebeka kubi mu kicweke wow nugamba ni mabo mu Kiswahili ni bahamanye wakereba so nimwe twabire turi niwo twatandikira kake kagufu nakaporoti kakaba karikace kati niwo twatandikiraho tukiza twashaba tukatwi no kwikiriza kuri ya mbwinu iwe omukazi wawe na umucyara we kamusigishongoro bakani bakirebere kanisi ishongoro ninkiza nyeka no mucyaro riya nabana be abana be ati ni bakuru nabahereza no mucyacyo bakashwerwa twija ati we yayita abanywani abo kugira ngo akari umukazi abo yayisire bona n'abakazi hati nkeshanga nyine abakazi 8 abarukokire ninye mushija we nko bemeriremo nabana eje yabe kanisa yazaho haza yateza abantu omutwe na munonga barano bateka ngo atoguwe mbwenu ayizire mbwenu kubihana konka kandi mazima nkando kokire ntari mu runtu ruona mazuma abakazi abo twashaba twaguma tuburengera inzu ahanju so tindiziro muri mbara nko muntu wamani uri kukanga oba omuntu wena kumango mushiza wamani yarugokwe yizo muri mbarara nubu natamutaru wakimanyire mazuma abarisa bo muri mbara mu batandika kurangwa ariyo muntu ayizirokwe
ngo hari akakanisa akakanisa kariyokwe ngo hariyo nashabirokwe mazima bamwe biza batandika no kuringuriza bebuzugwe nohogwe nemerebekere inabire nindebe kamwe umuntu we nari kubasakura ukakumara gutaramare hoko okano urebeka kubi munonga kubi munonga obwiro bwoko oratungire na syuto magara gawe oba obo inempare ya wemwe abo kuba ninyijukizo barumwe kanyi nemparemo tukugyoza nyikiro bakireba hatoza kugizwaro mukashesho kuyona nebe yomere konkomo etakomire pasta wakireba yes atubanyumanza urugazokwe kunayikireyo omuzeyi omwe yakandeba yankwata yagira ati kankwesente bine yakatari rugazi kuriye yakaworo bine yakatari kakaba karuo kebikade ampasente atiza kuronda ye emyenda nayo ndonda ye ebihare bindi bibiri tungane bishatu ankiza we na shemere ya niza ati bwanyuma aho nibyo myenda inabire ni nkozesa munonga ko kandi kunda kuburengiri myenda kikashtari changu tikiri kizibu nijuka nizo barumwe tukaturubuizi bwero kunibeta yo akatoma ndikuburengiri ningwisa kagwe mukama akampire mbabazezo ati kunabire turiyo ntuhakana no abankigwiremu ababire bizira bakakomoka abacwanga bone beyita abankigwiremu atiku babire nibiza nibaburengiri bakanisa kwa kimwe kikumi nibakanisa ebibyona hati bwanyuma tukantushoborora bakareta mushiza karuga jinja azwiregi muhangu azwiregi yiza kubura hati kuyabire naburura yatanika kutugerega ati ninye nabire nkomburize mukuru n'abarisa abandi hagira ati ninshoberwa aba bakugamba ngo nibahereza kimwe kikumi ngo ruhanga abaherezo mugisha nibo bakuzware bikade iwo murisa mukuru obe bendize oryo mbakade akandeba yampe ati mbwenu bareba nibo bakuzware bikade nabo bariyo nibaburengiri wakireba mazima konkati kiramazire mumani tuwayoro wagumizamo ukani mburengiri nshemeriro ako ito tukaburengiri nambe niyo ninyebuza ningambira abana nti mbwene ngiri yanyu yebere bitu nkugimanya ako ito tukatuburengiri no muko osigira atari yo cyo kurya oburengiri oshemerirwe otawomuka oura wamarwa abukuba waburengiri nabantu bahure kigambo kana nabajunwa obure cyo cyakumara obawari batuwarya oburati kikokwatire Echo cyabashirishwe cyo kubanza cya program Reebahindugire kandi omujenyi witu yabari Pastor Nyanzi bite sabiter kwija ashaha niyemwe program niyemwe tushagaruka nawe ahashweka cya kabiri arukutumarayo ebinte byabasekurabamo izoberi nande betko mujuni nyine Emmanuel Muchunguza na Gerard Katsare kandi Reebahindugire yanetshubuho bari haduwe mugumya Reebahindugire yabane kushibwaho Stand Hardware omushubuzi niwe rukombeka yegurire ibintu by'umutindo gwa higuru tombeke ebirukangara nke